Romanos, capítulo 7. Hermano, la es nekenau aruna shtiesa li chakra. Nekenau nak li chakra kwansh kwankil sa shben ni tok yo kep. Nak nasumla hunak ish hunak chikrurik indish belom. Siba mil sa li chakra naking ajik naruna shkhachlim hajal khonak til yo li belomeh. Habang pinakam li belomeh li kam knachachok red ut li ish nakanash khunes. Itok yo lish belom ut nasumeh halan chikwin. Anash mushru li sumlachik Vinakam li belomech Makachik shkwanki li chakrab Aan sashbel li ishq Mokotish mush ta chikru li sumlachik Vina sumlarik in halan chikwin Hokanach kwila oe shin herman Shbana shkapav li kakwa Jesucristo Chan kochbenak kikam li Cristo Ut makachik shkwanki li chakrab Lach Moises sakaben Ut makaochik rubel shkwanki li chakrab La oreo chikli Cristo, liki kwaklik uchik chichoyo das chankeb ikamenak, renak tok angelak chiruni Dios. Kurshil shkabanu chaklik aru inkaus dikish rai chakru li kachol. Li chakrab kishkut chiku aru inkaus, utachikli inkaus kikulak chiku shbanunkil. Utrik in shbanunkil an kwan likam. Autanak kwan chan likamenako shbanak linakter chakrab. Makachik shkwankil chokela o Makwachik li chakrab kya reza kaben Utikachik yoko chik angela krubel shkwankil chakrab timamil chak nakter Anakwan Noko angelak chiruli Dios Sali ak yuam Ninashkeke li santin musikeh Aru takachye chirishain Matakachye na kinka us li chakrab Inka Mahok etakachye chikokan Ninkie renat kuita makali chakrab Inkarak shinaw karulimak Moko shinaw tarak nakinkaus Rabal ruli khalanak Kuita inkati mambil sa chakrab chikokain Mara ruli kamerure lakwa sa kwitsin Di chakrab kikutuk chiku karulimak Shbana takni naw chik karulimak Ashal kuchikin ein chol jishbanunkil Kuita makali chakrab Makarak limak Naktok makinin naw karuna shtiri chakrab. Mukunin koslata naklain ahmad, utikashin naw nakinkuluk talikam. Hapan nakshin naw li chakrab, shinaw naklain ahmad, utuwe likam. Li chakrab shkerahin juam, habanan nakikwa ichan inkam singkil kishbanu. Li chakrab chabil, utshkerah kweli juam, habanan limak shinish balaki. Utshbandi chakrab limak shim anu shkeli kam saibel. Rekchijal nakle chakrab kebel chakshbandi Dios an santil chakrab. Utikataklankin shbandi Dios santu akwi ti kuchabil. Pataruk ti ye nakle chabil chakrab kikamok chakli kam saibel. Inka naruk ti ye chikokan shbanak magwali chakrab kikamok chakreli kam. Akban limak Amok chakreli kam saibel Le chakrab kishkut chikulish jib al krulima Hokanak le chabil kishkut chikulin kaus Utlin kaus an lima Nakanaw nak le chakrab musikamil shbani Dios Haban la injal winkin Hokanak limako Inkanin tawruk out nak nimpanu din kaus Nagbuwak rak shbanung kilius Habanan hachikling kaus dinimanu Shikrak nagwiling kaus Haman haanchik dinimanu Hachikling kanagwak shbanung kil Haanchik dinimanu Utrikinaan ning eretal nakli chakrab chabil Shbanak nashkut chikunaking kaus dinimanu Hokanak magwachik lain dinimanu rening kaus Haban ni maglikwang wikin Haan nataklang kwe Lainin naw nakmukochabit hinta Chalain sa inyo lakhik Lain chakakmat Nagwakrak shbanung kilius Habanan Inkanin rojish banung kil Lain nagwakrak shbanung kilius Haman inkanin manu Hajik lima usilal ni manu Lingkarak nagwak shbanung kil Wilainin manu Lingkanagwak shbanung kil Magwachik lainin manun re Haban limag likwan bikin Haan dinataklan kwe Hana ini ningkul Naknagwak rak shbanung kilius
Achiklin ka usli manu. Nasao sa lichol inis chakra ni Dios utaan ni nakwak shpanungkil. Awan shpanak jalkwinkin. Nagwek anak kwang hunich akilal sa likwam na ramokre chikuli usli nakwak rashpanungkil. Utich akilal haan di magli tokwang kwikin utchanchan di kwangkin chipreshil shpa. Kahos to kabalko. Anita kolokbe chirulin nakternalep di nagamok chakre ni kam sa iben. Kahwili kakwa Jesucristo ta kolokbe chirulin nakternalep. Akshin astesikwi urbel shmankinis chakra ni Dios akchikling nalep. Ning all dishpabangkili Dios. Aban shpanak jalkwinkin tofkwan din nakternalep wikin. Amananim ang Diyos ni Dios. Shpanak likakwa Jesucristo. Tateng akwe renak tingkanam shpanungkil li nakternalep.